Ngicela ukubengelela na ngomango Thobani sakho mesibulonye ezinye esibulwa amathambo. Mphathi okhubala usandla sensimbi. Sikubo sentambo enhliziyo ibomvu zamadoda. Ndihlatshelwa bathatha umanzi olwandle umanzi ababayo. La khona umbuzo engifisa ukuphendula. Mina ngithi mangibuza umuntu into ngifisa ukuthi ngize nala ku TikTok ngizoyiphendula. Ngisimo sokuthi ngiyazi ukuthi bakhona ababili abathathu abazofunda. Kunomuntu ongibuza ukuthi mkhulu uma uphupha ebusuku amalawulo wonke amalawulo okufanele ukuthi izinto oyiphuphayo uzenze zonke izinto osuke eqhamuke emathongeni na mawuphupha. Akusikho konke izinto okufanele uzenze wena osiphuphayo. Akusizo zonke izinto eziqhamuka kuphi na emathongeni izinto osuke usiphupha. Kukhona imimoya le moya ikizenze ithonga lakini. Le mimoya ike izenze umngani wakho umuntu omjwayele ngalesikhathi ulele ebusuku wena mesuthi uyaphupha. Kanti le moya yenze njani iyakudukisa. Yabo. Akusiyo yonke imimoya evela ngephupho esuke emathongeni. Ikhona eminye imimoya thola ukuthi kokunye ngikwenzele isibonelo kuyenzeka ukuthi uyapulele uphuphudla kanti akusile ithonga umuntu nje owenzile ukuthi akufake isilwane noma akufake ilumbo. Lokho kusuke kuveza ukuthi akusiyo yonke into wena ozoyiphupha okufanele ukuthi uvuke uyenze. Izinto eziningi ke kuyenzeka thola ukuthi uphuphe wena uyinqumela nje imbuzi mesuthi naye ugogo uthi angenza itiye noma umkhulu ufuna ngimenzele imbuzi kanti akusiyona leyo nto. Kanti amathonga kini awafune lutho. Imimoya ethize efuna ukuthi wena uyihlabele noma lapha ekhaya kini. Yabo kunemimoya ethize efakiwe ukuthi izonicindezela. Manje silambile kwathiwa leyo nto iyodla igazi. Yikho ngithi isikhathi esiningi uma uphupha kufanele iphupho uhambe uyohlola ukuthi liqhamukapi lesukapi ungazi wenza izinto ongazazi. Omunye uzothola ukuthi ulele ebusuku uyaliphupha ijazi lineziphambano nazo zonke izinto mesethi umuntu ukuthiwa angithungise ijazi ukuze izinto zami zivuleke. Kanti ithonga elithize nje lelo lizovala izinto zakho phezulu empilo yakho. Yikho ngithi iphupho kufanele ulibheke uhambe uyolihlola umuntu ohlolayo. Ungamfihleli ukuthi uphupheni ufike umtshela ukuthi yazi ngiphuphe kanje ebusuku ngifuna ukuthola ukuthi lento iyiyone. Izinto zabantu ke manje eziningi ziphambene ngenxa yawo amaphupho. Thola ukuthi umuntu uthi hayi ngiphuphe ngifaka ubuhlali ngiphuphe ngenza kanje izinto kanti eminye imimoya leyo akusimoya yakubo. Yikho ngithi ke kubalekile ukuthi into uyibheke into uyihlole before uyenze ngoba angeke ukuthi uphuphe wena uthi ulele ebusuku uphuphe umuzi wakini uphezulu entabeni esicongweni. Angeke ukuthi hayi asithutheni sithi idalwa asakhe phezulu lapha entabeni esicongweni. Yabo yikho ke ngithi kunezinto kufanele ukuthi uma uyiphupha uhlole before uzenze ngoba ezinye uyazenza kanti zizovala impilo yakho. Omunye ephupha enza iti ehambe ayokwenza iti kanti labo bagangayo baba imoya yabo bafuna enza iti emase betshontsha izinto ezithize ukuze kuvaleke izinto zakhe. Yikho ke ngithi ke ngakusonke amaphupho okufanele ukuthi uma uvuka mase uyalenza ngoba izinto zakho zizowenzana zizovaleka zizophambana. Umuzo omunye umuntu ethi mina ngivalekile
kanti labantu abagangayo bamphuphisa enza imbuzi wasuke wayenza lembuzi. Akusiyo yonke into oyiphuphayo kufanele uyenze. Into iyahlolwa, into iyalindwa. Makuyinto esuka emathongeni ayiveli kanye, ayiveli kabili, ayiveli kathathu. Iyavela. Wena ungayilaleli iyahamba iyovela komunye umuntu. Mayisike yavela nakuwe. Hayi ukuthi uvele wena uzwe ngomuntu. Efika umuntu ethi hazi ngikuphuphe ufake ubuhlalo obiyelo nawe usiyagijima faka. Fakelani kushiwo kuwe. Sengisho ukuthi ena kunezinto ekufanele ukuthi niziqaphele ningazenzi isikhathi sazo singakafiki. Nalo iphupho alisho ukuthi njengoba usuliphuphile sekufanele wenze. Linda isikhathi sokuthi ithonga liphinde libuye nesikhani uyenze. Kuyingozi ukuhambe uphupha uzenza lezo zinto ngoba ezinye awuzazi ukuthi zivelaphi. Yenza izinto onesiqiniseko ngazo. Ongenazo isiqiniseko hamba uyobheka. Siyathokoza uMangudobana. Savuma esiphula ngezinye esiphula ngamathambo. Mphathi wekhubalo sandla sensimbi usigwebo sentambo ehliziyo ebomvu zamadoda. Ndikajelo bathathu umanzi olwandle umanzi ababayo. Thokoza.